Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadanika ni mbushironi khair malani kaundo mlio harumazi nsanansa za dunia. Watukufu hamadeli mjuwao kaya si uja wakati rudo nji ya banu shanga mambo mungu direkta yenu tifanye 25 minuti nitimizi inshallah. Okayangar juwa okaya amadizo na hina zinandiso zamba banu wanadamu ngona rohombi haku kawatsimronzo jusema tsu yaone mwanyanya warugwa tabia hao haina mwanadamu jokanga na barongo na si ngariswalio ya subuhi wakatarume kunutusu zamba ya ukaya innahu la yadhillu man walaita wala ya'izzu man adaita au kakabati mru ujoshinda ya vungue mru Mwenyezi Mungu ikao hamtukuza wala kabati mru joshida ya tukuze mru ikao Mwenyezi Mungu kaja mtukuza yabo ngarulo hasara zabure rike harmaze upeu ne rohombi shanga muaminu kaya heni mru amini Mwenyezi Mungu yabo yekakana tambana na bataradudi shemru kao ngwanzoke nguyeshi hamvuza hae hau gudhumanio wanru na upeu hamvuza hae izo za hae kujo shida kujo kabado ananelebwe shangar aminio kaya kabana mru jo shida ya tukuze ya bunguwe mru Mwenyezi Mungu ya mtukuza wala kabatu jo shida tukuze mru ya manzao ebunge zemade kaunga jo ni misabanu tsono declaration ya juzi ya he maupoza kaya waonesa ukano warukwa tu warugwa na bezikume kwa jalibwa waonesa mjonjia mbavi ukayasi wamba ukanangela dhimole mwe ya serikali ifanye taratibu bajababza entreprise ya mwe nchi wanrua wanro jushida basa uwe yenti ngabokuza amba ibanu entreprise ngajo ibulaje na bonga mona ukakabati maji kabati mwenje mjonesa mbabe fikira hangu ararunga mjonjia mbavi husule bunjilio ikao likaza lifanywa kwa jana tiono heni mru haonesa fikiria hae mimi bangu mjonese fikira hangu harumu suala hiyo watukufu ritije mimi amwe fikira hangu kimana mkomori ka ni mru rongoba ni hamba mimi mwana mkomori abona na mibangu mimi mwana mkomori ngama neso fikira hangu kartude ya mru hamadeni mjuwao shanga mjokaya ranzi esararongo huru zetabu hizo zotokaya wandu wenji serikali zinji zibiri yabo yo ukirima hamiraru au maharu kakwalibwa alafu simaraia kartushindare lewa raji pukanisha no wandu wanu au kabanu leo wandu wanu wajo ambe ukayaba no wandu na meziku umemwalikwa jalibwa yona mnekao ani wanze wandu shinzi hamwe maraia ne maraia ngwaelewao kaya waruhamanda nyinyo tipia mrumu arumayensi mkama dhamana harumayensi ya Komori ngamjuwao kaya wanruwa kanti hamna batu wa sardini na gari lijotolo la duwani ngejali bima funksioneri na hiyo kaiti babahanu harume dunia shekale mkama hati mshinzi wakana wanruwa fanya hazi mrengeze mali zinjawa harumayensi hamwe maluka zempona hizo pia hizo ndizo joka leo ani mkama kini kakamundu kalima jilo molambi wako morukaya banu leo warugo na mezikume kwa jalibwa warugo na jau kwa jalibwa paskwe izuzo kanti hamshinzi nyonsi pia mbiri yabo iyo mishinzi ya joka mwiye hansi mjokanga na mladimori sahilishe ye mwana mkomoru joba hizamba gari injie shamono kaya nga mdomo asere oduani ili mdorega zemalizila mlibe owanansi yabo iyo nduge kao kabati manada mujuko paroshida ele okayabo leo kwa salinu galijo tsukabo mimi ngamfavorize wanu chamanzo na bewo mshinzi mui ikaungo motsi jura nguhale ya ukamka yabo yonde tartibu iliyo armaye tsiranzi jana hata ranzi juza hata jana hata leo yokaheni mriakaru maye tsiyaruma ye hija haroha eto jajado ambe banu ngabo jabo nkabati jabo na bwezo mkai yabo iyo dhamana hanyotsi pia keja kwa lazima ba mboso serikali mwambe orgo na mezikume kwa jalibwa shayo dhamana hanyotsi pia ikawa mkai yabo
ukola dhimu mwangalie ze taratibu zokane mwanansi ulomo nsiju yefanya hazi yensi uyondo yemilibe sharende hatar kore makoti babo aja misaada ya nru aja kwa jawalibo mezi 6 ila rugwe kauke kirin baba hanu izonra bwe kaba entreprise bo nsiju ziliba wandu rundu misaada mada ila besejo kaija ile kesa rogo zinji chaijuru ke mapesa ala yaja yarengo yalibo wandu ridiwa mwanansi haile ukabala sebo chaka jele ukabala hadhulumishiha okaeze mali zilobo nsiju hau ani ila roli ya serikali yaifanya uhiri doka leo na banu kama na mizi ko katajiri haina mizi udungo hena mizi yekaja poruka tajiri kaja poruka hindu kamizi ya mieto hula halafu leo jarone declaration mada ila mimi tishangaya yokaya wakati hamada bahai lazima kenyinyi ganyina anirugo za nyumeni mwende sawa na komori sasa dokana leo madhamana ya kamili marumishi haruma yeti le jawabundo kana mje mwambie kana bananrugo na mwalingwa na mezikume anisavediri ka kestomada ila imfavorizeni banga manzawe zinwila awe abondo hambokaya mwalingwa na mezikume kwa jalibo ema pesa ngando yarangwa dahu wandu walibo nonga mjuwao kaya mkauro hakamtsina mwahansi kamjahansi mishinzi mema yende mane kao ngamdhulumua na komori wakati winji wakai uomsomo hanyu nezemvuza hanyu na ila mambao ule watonia hanyu kamjaurumia jana wakanyoti pia mkayabo njabanga tsungomo na nikawindo la ndobi ya kajau weilando ndobi ya kawaziri weindo la ndobi ya kaya guvernori weindo la ndobi ya kajau alafaja ngombo warugo na mezi 10 kwa chalibwa yotinuka kwa lazimu nyinyi mjamunyambi wako mori haka nyimkaneti kamjafanya mishinzi hiyo kabati mahala nroadugo kanti walinda watolwa garo duani jelibe mru kabati chawandu wekreye bonti hao leo si hambo kana ritidu hambo kaba entreprise bonti ba ngamju wao kabati mwenje kabati maji kabati jao banu kesto hamandiyo heliminele wao enisa ya upara wa mjeni hanyu yabumdu lekezale banda hampishia lekeza mbabiza rongobo bada jua mjenia hija shao moya tijite iyo tikesto ya rai ya okaya dombo kana watija entreprise bo tiju baka batimaji parce que hizo zofanywa ha condition yabo ya jukoja ya bengonzo jabuwe mna rongobo tiju yabonge na condition zahe yafanywa ndene serikali yokayabo ngarijoja yabo shangara nzo maji ngaranzo mwenje hizo zo shulhani ya serikali uizono serikali duafanya urongo madizo ya ukaya garilinda umcheni ya chibana jabwe chao ya bangela dimore kamoteri rekangaji gari sacrifice uri fanyeni zofanya no entreprise weshi de kensi wanchiju yeshi halafurija zila point rajonike serikali wala wambongo alelawe yenti ruwabuli ya wo warenge place ya hao wafanye ili rishinde respire gari renga warijini kasisi ripaze mvu waongo onoka banoma imara yakwa tina muhimu au imara yangu onoka banu chao waendelea rijuru kama za tabuzinu yondeli mimi nelewao shezo ndrabo sisi ne ritawole mevu haruma yenti banvi ya hatu ritawole mevu haruma yenti watuja tamba societe yabo mna entreprise mnajoka wasirele wa ejo yoka sitomba alhamdulillah shakarja kawe leo kaya vanula dhimule wao wafanyezo nzia zonti pia ukada hene entreprise ijuko jabo nsiju yabola dhima wanugosie wafanye mahadisi wake kondisio ranzi ngeija neze kondisio hizo juko za hadisi $1 ranya chezo juko za hadisi dola ulone serikali dola ulova maana wende juko hadisi ndena yokanga mjoja yabo amonzo security ngamonzo mwenje ngamonzo jao baheye ya fanyeze kondisio zila ili wala mriajo jabo nsiju ya jabo embahazi rishideri rieshi shari wabulia gari lemezao za rongo gari zitao lemevu wawo ngwendele yao leo gari remao kaya weina rohe weichao maudu weingujo roha ye sistemu ndainu iyo nsuona mdujukwe jajane lezo kan maudu gabajoja za nyumeni za huswema eshamana mkomori hau security hau jao okaza ngozinu karitsuona wandu ikawa ani okamanu leo yambare dalili ya mfuwa dema yungu rijona kabanga mbandongo ya mshinzia ukawana damu wanuwa jitsa jao shana mangalie ye faliki ya honru wanu warema usanuko zinu
umuhimu ya zilawe bal wo hambo kaya banani joshida to azali na tsondarenge utsido banorulio wakobori gwanzao maisha ke mema gwanzao mdu jone sana mna wa entreprise gwanzao namne kao ya jukoba hizemba gari ya sahilishie shari kubalu kaya le gari la hangu ne meblo ya hao ne mba rongo ujua giza baba hanu yode jojere ngwedo liba yensi waelewa yokana rubakima nurudwa samiza ruwa samizo duani mdu jojana gariba la rambe 2000 euro kana hamba rongo wawele wangarendelea na hayo timaisha yabo karano paro puse nafikiri kwa pande huo tiubiri ekiasi na shinda ngadora njie hokema siunga nchi yao usule bunjilo la jana siwono helizo ngo zabira shaba narelewa nendo babanu mru katwele okana mru ja ancien ministre ka ukayabo juzi huo no hazi yaho mitine josoma ka nyoru masoma mwani kwa madhoma na bonti juu marumishia mjoze plus za hanyu zinu leo mru lukena ukirile wanisha mru mwabokaya vano sirikali kangonzo wafanya bunjilio wokwado enda wetaharuhu saa wafanya bunjilio sirikali jonda teru sadahu haka sirikali uo ujoke kangodo yafanya bunjilio mahala yabu yengede security le jeshi ngalijoja yabo lijalizie haini tabu juko kayabo shamru ko katina pouvoir yabo ladhima ende ataheru sarango Henry oka leo mala janyuma zaha haka mdomo afanya bunjilio wengu aminu kwa wanadamu walonyuma zaha kwa ati asampurisa kwa wao nrudawe shabo ngabo wa serikali yabo ngabo watoa serikali yabo yabo ladhima ikale wakamjana mwataharuhusa hawe serikali kwa mkubaliani lazima waje wazie Henry yode dhamana hao maudu mado jiriba yao shabu yesuka jombi ya serikali na serikali weni saju kwanza jabo wenge ne security ya direct ngio yabo le jeshi ngilo yabo galijo jali limsecurize yafanyeza rugo za habirendeza na hizo mka yabo gamambao kaya o wakati mwaka yabo kabati mri ya rungwa kulu abu kabati na hizo kabati mahala wadungo ka 0% haruma ekale ungo na gouvernement ani ama Faransa amande do malaika wanrugo na ze serikali zonti pia waruko do ka 0% shabo toka problemu za jiri rono ranzo katwame dabdala ngabo ze bana yidi wakamunu ze wanruno ze serikali zabira yabo wakatweke lilu mono hata kama mri aparswa malozini ya batulwa juniani atendazi hojondo kamdu tsindaye zonde ze zabirabo wakati wa sambiri tona dobi kombo hatso ulwaya balibala kaptujamu yuri zozurugo raziesh mabindaka parswa yimonti pia ntitsomba abaha kabatsan ulwaya wa fao wenji yo wotsidwa liyo chamanzo nosokana kabatsi mrujo jabo ya jambo kana hakanensi hiyo aningena 0% kabatsi jendrugo zajiri yo tsikomori tsidaru meduna kamili yani mahala botuka za problemu hizo wenge madhomana hatu na mhama zenye dozinu mrone serongo kaunga rjukana na tomaya rifurahi chatudo kanani rikebanu ridwana mawano roili washinda nao wayambe jau shabo tomaya mendeleo tomaya security kaitsi mwana mkomo katuishia changu tweshandwa rema nao ukaye singa jonda hunu singa rjufanya bali banu rekamwe demfet rekajao izo sinugo kawo ane mwana mkomo kujukonda mbarongo yabo shabanu hizo wanakomori watsahao deze tartibu zoka ema esha mai ya lomo tiju aeroporo ya hatu welobi wandu watsugo wandu waishio harmo uziro volo weloba landu wasamiza tano wajundo pareni wahansa sini yamo monziani engarjo fanya engarjo ikre ya nrogo hinrini ndio mwana mkomori yake makini afanyazi wontiju izo ndizo mimi nifikirio kana ziladhimu kema dhamana mrambie shatiro gozo kawe ya rohe omuhimu kamtoto wa woi yabo ingutojo biranjie otsido mimi nifikirio paskwenga mwono kai kande namna hiyo ritombo kana umuhimu ni joshida mtowazali na tondarenge shabo tujuru garundo harimo problemu akabani leonga bandu walondo nazali wo wako mori wambao kana kensi gabo wabona rohe yabo maudu azalie rohe waja mrojina hajakansi yabo wotojo hawano rojina domba na rohe na tirohe yabo isahilisha yabo mwana mkomori yafanyazi kujodwali baina mwezi yabo kama nuporo ka ariere yabo ngabo security
abo kabata marongo mwana mkomori ya ihunda haruma masuala amanda yayo shabo tujuru enda la mishindano ne mabaya no mvurano ne zonti pia. Mimi tikafikiru kanyima wa mana mwakabala jana njua ukamka yabo kabati mrujo jajara mbiyaba hano amadizo mambao yokanga nyina 0% yokamka yabo kabati mru ya ulwaya kabati karnujo harkensiri dondua banga bata wonduwa banu zeba pale zejao banvi hanyo abamloma upoza mtsokabala jana arumazeru gozuza kabjiri banvi hanyo mloma upoza jana mtsoka yabo ndako fanya mezi 6 ndako kaulibwa banvi ama upoza mkayabo no ndanye majama bahamrongo wao banvi hanyo mkahazini jana ijonkini shari dolera rema tsorangalie kamjashida mwarengandwa ili hazini jana mwakadaenzi no mjaba hanga mambao jau yabo tujure mwana mkomori utwanza tilwara mwahiza yadwe sindiho abapu voringu tsawa iyo tido banu sisirilio garanzao riunre namna yokamronese boma atufanya mbarongo jana izo mjofanya leo hindri yondo banu mimi ni onawe masibuya sayaja yanzu kwa dhani bire haufubi arumeke sto hiyo kaya tino ujana mbejoa saya kwa hiyo haki hao wa onambi zabira jana wajaba ngwa zambao ya ukaya ejana chele oje izonga mjuju kansi nyinyi wanyi makaneze dhoma na mjifikirie zo wanakomori wamambiao ni shanga mchungoju kaya ekande namna yinu yabo yani tujuru etomaka iti kabati tomaya yokaya mraji fikiri hochwani hae yukabanu maude komoringe joka shanga joka jumoto vurana no ambajau no abamitsa nzawoi na hiyo kenauri ne kanambaro ngo harmaitsi hatu zorisahao na mangaleze pwe muhimu zilobo nsiju bakartinga mwanao aeroporo hatu yani lende tete ya hensi nonga mwanao mrie jabala mruguskitiho na izondrabo ikalewa aeroporo ela ani lebanzanza la pia wafanya batartibu babula zeloteli babulu amba bzarongo shezondrabo ya ulomba jini ujukopasha maudu sektori za tasi shajonda ajiri yabo yalibese €50 ani yaboti mzima hawoti wararu ejo pasha hunu konzonde mwale konzonde nzwani simpa karenge taxa semorone da sembra mlaze changu jonda vale nde alale yabwe ntsiwi yo wanduwa fanyo hazi yabangabo zeloteli yabanduwa lalao yabangabo mnaria lunjio yabo mwentsige basa wao sha kartsuo na mzima tsinda sirilio tsindoanzo watoe wanu waonao fikira madizo warambie chamondo chokana rikeba ala bahi numimu na rachomtoa haroha shagela dhimo tujuru abahayinu eni mruju kwamba kana jau na mdorele hisafikira babanu yenrogoti do kana nrodi waremane hawanru wamane hawanru wafurazi sukazero nikanru faida che faida ngaranzo rijuoka ebanu wanrulone nsi hatu rijoka aeroporo hatu kabati ane zentsiza kimaskini waru atabi hao kamjajo enda mweza aeroporo zao kakamono zeloteli kakamono maluka kakamono kamjajo enda mweza nsizo kakamono barongo na tabihe hata gojoru habo nse dwado na nyumba za mafiti shaharu mwa aeroporo yola dhima zerongozo soka njema mrutona na loteli mrono na maluka mrono jau aeroporo ya hatu timbaduka tiwana loteli tidele kafulila tijau ani yaizo kartuka tira zamba hizo changaro jor kensar marongozo kana wanua renge wanua tirenge wanu jau ani mamono kaya rowabira wakanensi rawanu kongo hao ani kabati mru konso arifikiria ze tartibu zo kanensi atu irespire changa saruma nongo za mishindano ikao mintuwa na namana hata bengwa le bujilio viharama mapesa biena jau mdemfanya le 17 kabati za jiri mrejei chabo nsike jahunda yawe tujura nsike jahunda cha umwe na rutomba bana baha ngamdoma suluhu rione namna yoshida recreate hazi wantiju rione namna yoshida fanyaro poro hatu belangeri geri patwa aibu arume dunia rione namna yoshida wanakomori wafanya hazi wantiju hao bezo ndrabo ikale ngabo mishinzi wakana komori wafanya hazi wantiju hao hata ngabo jola wa maore wasezao nwedu wafanya mbahazi wantiju hao watawe ze taabu za wenshi bonze shakande namna hiyo yabo kabatsima na mkomori joporo kana tomaka ngamo komori nafanya maisha chema na mkomori hakaansi okaya paka ya bahizemba gari embagari lende amba €2000 banga yo matsanu kume mapesa la tsanganyiwa na namapati wanjao duani warengwa libe mafonctionnaire alors que mjojo hekraye zenamna zo shinda bontiju mregeze mpo mregejao wana komori wadwe libwa
alafu zila zisahilishiwa haina mra ya keneji tihali nezevu za ujaje na bagari ya bwembano ngo mtsiju shemru kujo kwa kananzia zo jaman tsiju ajabu bwembano je wakaza ngozi samiziwa nongarele wao kama naza samiziwa yalede mapesa nzo arengwa yani kwa fonctionnaire yonde mimi no nao yokaya mavamana hatu na mfikiri mbabi ba zedepa ndwaziwe nao tsidepe kanga za ranjao wana komori cha depa ndotsungono ka wanondo tsungo shindana alorke kanga mshindanao yabo kabatsimba faida mara ya wajui hundra de gizali njia ngarjore jamwe madainu wakati wa saya ngarjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.